Dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremam jedan od omiljenih postnih kolača koji je gotov za svega 20 minuta, a ukus je božanstven. Radi se o kolaču srneća leđa. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu dodajte 200 ml vode, kao i 2 vanilin šećera, promešajte, pa dodajte i 180 g šećera. Dodajte i 250 g margarina, kao i 50 g kakaa. Fino sve rastopite i mešajte. Kada proključa, mešajte još neki 2-3 minuta, pa sklonite sa vatre. U dublju posudu dodajte 250 g lomljenog keksa, dodajte i 150 g mlevenih oraha, kao i 120 g mlevenog keksa. Fino promešajte. Zatim izlijte vrelu čokoladnu smesu preko keksa i sve fino sjedinite. Kalup za srneća leđa dimenzije 30 x 11 cm obložite alufolijom, zatim prebacite smesu. Utapkajte kašikom u kalup i ravnomerno rasporedite svuda. Potisnite i rukama malo na kraju. Zatvorite folijom i ostavite u frižider da se kolač kompletno stegne na nekih par sati. Srneća leđa su spremna. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru vaše utiske i koje postne kolače vi volite. Ako vam se dopao video, ne zaboravite da bacite jedan like i da me zapratite. Do sljedećeg videa, ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.